Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story guys. It's been a while. Ngiyaxolisa kakhulu, but ngibuyile ngakhohlisa subscribe, like, share, click on the notification bell so that you notification whenever I post a new story bafethu. So skip my adverts. Without wasting your time, another day, another story. Okay, also girl, yo guys in ungayihaleli into. Do not be desperado for anything. Ungabi desperate. Ungayifuni into but muyibona ukuthi ayihlangani shiya mntase. Ayithiwa ke uthi ugelo wayenomngane. Uthi yo umngane wami waye desperate for umsebenzi. Kakhulukazi into ayimshaya kakhulu ukuthi sonke sasesebenza kuyena yedwa kwi-create wayengasebenzi. Okay, fine. Uthi umngane sasine bond sixoxa every day. Nganendlela yokuthi ngisho sine mali sasimupha but kwangamgculisi because naye wayefuna kuba neyakhe imali. Uthi ugelo wayeseke ngathi uyahlanya yabo ehamba ecela ngisho abantu noma ubani emehlangana nkosiyami ukho umsebenzi enwazi yona ingifake yabo. So ehlangane stranger one day sizi stranger khona la ngasikhona bafuna khona umsebenzi. Hayi kuthiwa nogela agqume hlala ixoxela bangabakhe guys ngiyahamba kusasa ngiyapakisha ngiyoba housekeeper ohlala khona. So excited ixoxa bangana wakhe ngitholelwe stranger umsebenzi sanginikeza inamba naba ngiyakhona. Hayi kuthiwa ahambe nangeproject wami efika family rights but akubona abantu bala but bakhuluma isiZulu nje lesi soqobo. Uthi ngijabula ukuthi awe ma family rights young couple bawu2 yabona nje abanangane abanasicefe yabo. Ayi uthi ke ugeli ke ahlale mefika khona bemamukeli kahle bemphekele kamnandi and then bemtshengise ukuthi kusetshenzwa kanjani la ekhaya. Ayi too excited uqoqela bangani bakhe yonke into aba updates. Hayi bo guys sesenza ukuthi manje yabo. Hayi kuthiwa ke nangempela kugeli ke bemfundise ukuthi okay like how clean lama room nalawa uthi kodwa le yodwa bemtshela no le you mustn't bother le iclean umama like ha kuphela. And it's not even the main bedroom yabo. Ayi uthi ugeli kodwa ngabi na warrant phela uthi okay mina ngiyasebenza and minus one trouble ne room engeke ngize ngiclean. Ayi kuthiwa ke kwempela ke kuqhubeke nje hayi inyanga iphela ugeli ahole kamnandi axoxela abangani bakhe asende imali kubo yabo nje yonke into imnandi. Abatshela ukuthi hayi the following month ngizofika because zobe sengiye right financially yabo. Hayi nangempela ke kube mnandi kube nje haya. Hayi ngifika uSaturday intombazane ngila ngihleli yodwa akithi bayasebenza laba uyihlala yedwa emini. Ayithi ugeli ke avidani curiosity ithi ngila. Wathi uyayiziba ithi ngila kuthiwe yindaba leya room leya ingavulwa. Yilokho imbuza into la engqondweni. Sabathe uyayiziba ithi into yindaba leya room ingavulwa. Ayi uthi ugeli thugela iziba into ithi into vula leya room vela yilokho leya room kodwa nje watshena kuphela ukuthi ngena ungangeni. Ayi thugeli angempela linge kuthiwa ethi uyayivula ihandle ayithi into no ungayivuli ithi into vula leyo mnyango. Ayi kuthugela uvula umnyango. So uyovula wavele wezwa inhliziyo ishanga amandla. So wafica inkunzi yebhabhuni emnyama ethe sucu ihleli lapha imbuko emehlweni ngqo ehlafeza amehlo ngathi ayilindele ukuthi uzovula. So wathuka wavala isicabha fast kuthiwa yangasho ukuthi ibhabhuni yayithulela yathi du. So hayi akusasuqhubeke nokusebenza kamanje ugeli useyaphela uyatetazela. So hayi mabebuye baphathi manje usenenyanga useney'nsukwana. So mabebuye baphathi ebukubona zikhona into off ngogeli yabo. Ayi kuthiwa ke babehlala kwitafula kudliwa idina nje kamnandi yabo. Uthi masekuhleliwe etafuleni kuthiwa masekuhleliwe etafuleni ugeli athi nje abonakalele ngisho ukudla kahle yabo kushubile kuthiwa hayi kudliwe mase kuzoqedwa athi baba khona uright mogelings kuthiwa mogelings athi nje yebo baba ngiright kuthiwa athi ushosho kuthiwa athi yebo ngiright. Ayi kuthiwa ke ithi indoda lena okay usho ukuthi uright ithi intombazane yebo ithi awukazi uye kule room engathi ungayikuyi ithi intombazane cha ethi usho ngizokubuza kathathu ithi intombazane cha kuze kube kathathu. So athi but okay if ngitholile ukuthi uke waya khona and ungenza isilimo uzoyikhomba imbenge uzoyithwala angazi kodwa imbenge yomile. Ayi kuthiwa ke ugeli ke athuke kodwa aqhubeka phiki. Ayi kuthiwa but okay kuthiwa angene kule room ubuthi aphume nalele ntozane yakhe ke nale nuni yakhe. Kuthiwa mephuma nayo inuni yakhe ke kuthiwa ivedani iphume kuthiwa miphume ihlika izohlala eduza kuthiwa mehlala eduza kakhe evele ibuze uthi ugeli ngithiwa ukuthi iyakhuluma ibhabhuni kuthiwa ayikhulume lapho athi ya kwenzeke namhlanje. Kuthiwa vele ubhuti mefika uqala kuyona leya room shuthi yafika yamxoxela yena imfene nobody knows. Ayi kuthiwa imfene igeqa amagoli ukuthi lo ungenile wangibuka ngayibukela mina ngangasho lutho hayibo kuthugela athukome-ke kuthiwa vele ajula kwabe manzi ayichamele. Kuthiwa athi nje ubhuti ke uzokuvuna lokho okutshalayo. Hayi kuthiwa ethi ugeli kanjani kuthiwa athi ke le mfele le ifuna abantu besifazane and umama like angeke imenze lutho shuthi uweke umuntu osuzolala nale mfene.
hayibo kuthiwa intombazane ithuka ukuthi awenkulunkulu wami kuthiwa nje athi nje there is no going back ingakho sasithi ungavuli izinto ongahlangene nazo because sazama ukuprotecta ngoba isilima-ke nayo imfene yakho uzoyiphakela uzoba umfazi wayo wena uzoyiphakela uyiphakele uzoyiphekela uyiphakele uyihambisele ukudla uma ifuna ukulala nawe anytime izolala nawe ngisho ungaqinile la endlini siyazi ukuthi uzobe ubhizi nayo ha thukela thukeke manje busikhathi ngiyifake kwina ayithiwa nangempela-ke qale ngampela imfene hayi kuthiwa same night ayibangisapholisa amaseke yamtshela ukuthi ngiyakudinga thuyikhuluma nje njengomuntu ithi woza lo kuthiwa nangempela-ke ugele seyikudla kwemfene kuthiwa-ke imfene yabuya ngelanga behlela vele aqhamuka kuthiwa ivele iqhamuke nje iphophe nje kuthiwa iqhamuka yathi yona isifuna ingane kuthiwa ugele othukoma ukuthi akukho enough ukuthi ngilala nayo kuphi-ke sekumele ngiyizadlela ingane kuthiwa ithi nje ifuna ingane yentombazane ibe-specific ayithiwa-ke nkosi yami ugele ukuthi akahayize yezwa kuthiwa unangempela nkosi yami imfene iphushele ukuthi emithi ugele kuthiwa wamithi ugele kuthiwa imithi ingane yokuqala kanti ingane yomfana kanti yena ayifuna intombazane ayithiwa-ke nkosi yami wayilethele odokotela endlini indlela abantu abangcole ngayo so odokotela babemfikela endlini bemskene be-check ukuthi ingane yentombazane umfana kuthiwa kwavele ukuthi umfana kuthiwa nje wathi leyo ngane leyo ayi-aborthwe kuthiwa ugele wa-abortha kuthiwa into awayigula ugele wacishe wafa kuthiwa nje yonke into yenzekala kuba akasa-communicate ngale ndlela abenza ngayo yabo sehlezi ebhizi because akafuni nabo bethole ukuthi kwenzakalani yabo akasaba-update nabangane yabo kubonani nje khonto off ayithiwa nangempela-ke ugele abhothekele ingane yokuqala kuthiwa hayi ephinde kwesibili ayigcele kube inhlanhla kube intombazane kuthiwa leyo-ke iphathwa kahle udliswa kahle yabo akumele akusebenza kakhulu because kumele izalwe le ngane ngoba kumele kule mfene ijabule ayikuthiwa-ke ugele inkosi yami asifukule for 9 months ugele lokhu eyibuthi kazi ngiyozala nkomoni wejehova ngoba nje ngilale nemfene ngamitha ayithiwa nangempela kugeli avedane azalele ushayo usuku lokuthi azacanga lo muntu usehlale 9 months akayi kubo futhi it's more than 9 months because nangenyanga yokuqala kuyayanga kuthiwa lutho ugele akasayi kubo yabo ayibo kuthiwa-ke ugele azale into ongayazi kuthiwa kwayena akayazi ukuyichaza ukuthi kwakuhlobo luni lwesilwane lolazizwalo but linabo ubufene bunabo umuntu yabo i-combination yomuntu nemfene kodwa i-western imfene ububi bayo ayithi ugele ayizalele noni yakhe kuthiwa kumele incelise awemakuthiwa ugele incelwa imfene bafethu ingane yemfene kuthiwa incelise kuthiwa vele abe azaca abe umjulwane-ke manje ayithiwa usisi wakhe khona usisi wakhe noma kuthiwa usisi wakhe nje ngeke khona into off kuthiwa bethi bamzi bathi usisi khona into off ugele wayishilo vele ukuthi uyaphi guys ngicela sisukume siyombheka kuthiwa hamba ugele-ke nabangani bakhe intombazane kuthiwa yobhekwa-ke ayithiwa uma beyombheka yibo bemfice ukwi-condition esabisayo wafika nje emini kuthiwa bemfice ukwi-condition bafethu ethusayo ayi nangempela kuthiwa-ke ayibebuye lapho betshela ubhuti babo ukuthi guys ugele lapho uyashona ngambona umjolwane kanjani ngazi ukuthi nje angazi yini ayithiwa nangempela-ke abantu bakubo-ke besukume-ke nabantu bakubo-ke beshone khona bethi bazomlanda eyithiwa befike sekhona umphathi wakhe kuthiwa umphathi avule-ke yabo ethi beze ngesidla akazi ukuthi bebekhona emini kuthiwa hayi uma efika-ke nje bethi sizolanda lo bethi nje asifune itori siyamthatha sihamba naye kuthiwa laba-ke bemquluze ngehla ukuthi nje ukulume you will die ayithiwa ahambe kuthiwa uma befika bemsendeni message futhi bethi uke ukhulume bemsabisi yabo ayithiwa ugeli avela athi nje ni-late obhuti bangabanisabi kuthiwa naye wayeselwela nje ukuphuma lapha kuthiwa ageqe wonke amagula yonke le ndaba engixoxa kuthiwa yaqoqa yena ugeli asho yonke into eyenzile kuthiwa kubo babengakholwa kuthiwa ayimuvi kuthiwa ayibeqoqane bonke ifamily kushonwe khona kuthiwa uma kufikwa sebeqoqe yonke imithwalo yabo abantu bahamba ngale ndlela yokuthi kuthiwa akaze bephinde betholakale ukuthi bathutha nina akekho owaziyo ngoba phela kuthiwa kwaba fast yonke into kwafikakala nje indlu igenqeza lapho labantu abaziwa ukuthi abaphi nayo abathola nge-strangers esamnikeza inamba ukuthi bathinte akekho umuntu ongabasiza ukuthi athi ugeli ingqondo ngathi ayisebenzi kayithiwa une-trauma le-serious uhlala athuka memeza hayize kuthiwa nje uke ibone imfene ngisho nala engekho khona kuthiwa athuke akhale mecabanga into awayizala kuthiwa akhala athwale izandla ekhanda ugeli kuthiwa ngale ndlela ukuthi nje akekho right mentally kuthiwa nje ingqondo kuthiwa uhlala nawe itshethu uyaphila ubone eziqolweni ukhuluma ukuthi no lo khonto off kuthiwa nje akaze aphinde abe normally kuthiwa nje wagula lapho ugeli kodwa akaguli lokhu ukuthi kodwa uyabonakala ukuthi no something is not right upstairs kuthiwa-ke wanyamalala kanjalo umndeni akwazi utholakale uhambe nengane yakhe yena lo cabanga ukuthi bane-DNA yakhe
ngikutshela ukuthi-ke kuthiwa-ke ayi ugeli-ke eventually-ke wagcina yena esangana-ke laba-ke bona gone bahamba kanjalo-ke umndeni kuthiwa namanje usazama ukubafuna lutho ukubathola. Siphela lapho guys isitori sesanamhlanje. I hope nisenjoyile kakhulu ngisazobuya with more stories guys. Bengisaqinekile, ngiyanithanda kakhulu, ningakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share, siklick notification bell so that notifications whenever uLungi posta a new story. Love you. Mwah.